имрӯзҳо агар касе блогер шидани боша бихоҳад ки каналаш бихеза просмотри зиёд бигираву подписчикои зиёд ҷамъ шаванд ответиира сар мекуна. Ягон блогери машҳури дигара мегира номшаву суратша мемуна, як креси сирхи дигара мезана, як сурати алови дигара дар поюнуш бо як музикаи аламангези дигара мемунаву ба ответ ба фалонӣ мега. ба ҳамин кор дар байни як ҳафта мебинӣ подписчикошам зиёд шид, просмотри видеоҳошам хест. субҳаналлоҳ. вой бар ҳоли шумо воре ҷавонмардони мусалмон ки ба обрӯи ягон инсони чанг мезанед, ба обрӯи як мусалмон чанг мезаневу подписи ҷамъ мекуневу барои хотири лайку просмотр. магар ӯ шахсе ки зарараш ба ҷомеа мераса, як инсони зараровар ҳастай, масалан фиребгар ҳастай, шайёд ҳастай, масалан ягон фикру ақидаҳои ғалата мухолифи динра тарғиб мекуна, ин хеле инсонҳоро ҷоизае ки суратша бимонӣ, кресиш бемонӣ, ба хотири мардума барҳазар доштан. вале ман мебинам ки ин блогерои номуҳтарами мо баъзеш албатта субҳаналлоҳ ба хотирам лайк просмотр ба обрӯи як бародари мусалмонош чанг мезана. аз аллоҳ битарзед. 9 та подписчик дора, як блогери машҳури дигара номша мегираву крест мезанаву ответ ба фалонӣ мега. аз аллоҳ шарм намедоред шумо? ҷаноби расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам мефармояд дар ривояти муслима, ҷаноби расулуллоҳ мефармояд куллу лмуслими ала лмуслими ҳаромун дамуҳу ва малуҳу ва ирдуҳ, равоҳу муслим. хун, мол, обрӯи ҳар як мусалмон бар мусалмони дигар ҳаром аст. блогерои ки дар обрӯи дигаро чанг мезанед, ҳамин ҳадис барои шумо чӣ арзиш дорад? ҷаноби расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам обрӯи як мусалмонро дар баробари хунаш қарор дод. агар хуни як мусалмонро резонди чанд қадр гуноҳ мегирӣ? Як гуноҳи кабира аст. ҳамчунин агар обрӯша резонди, ана ҳамин хел гуноҳи кабираро муртакиб мешавӣ. дар ҳамин ҳадисе ки муслим ривоятш мекунад, ҷаноби расулуллоҳ мефармояд ки хун, мол, обрӯ сета чиз зикр мекунад ки якера дар канори ҳам қарор дод. обрӯу номуси як мусалмонро дар баробари хунаш қарор дод. обрӯша резонди, гӯё хунша резонди. шумо аз аллоҳ наметарсед ки ин қадар бебок дар обрӯи як мусалмон чанг мезанед? шуморо ба худо қасам, оё ӯ нафарое ки ба обрӯи дигаро чанг задан шарманда нашиданд, оё ҳамун шармандагие ки ба сари онҳо омад барои шумо ибрат нашид? ин ваъдаи ҷаноби расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам аст ки ҳар касе ба обрӯи як мусалмон чанг бизана, худованд ӯро дар байни мардум шармандаш мекунад. худованд шоҳидае ва шуморам шоҳид ҳастед, дида буде ки ҳамун блогерҳои машҳуре ки коршон фақат ответӣ будан, ҳамунҳо шарманда шиданд. алон ҳоло ҳам шарманда шидаистиянд. ҳамун касое ки ответӣ кардаистанд то ҳозира, бибине ҳоли онҳоро. якташ аяксу видео қати доказат мекунад, фалони намихели кор кардагиай. дигараш айбҳову гуноҳҳои ира чандсола пеша суратош қатӣ мебуро нишон мета ина фалони ина коро кардагиай. пас ҳамин кор барои шумо ибрат намешавад. 9 та подписчик дора, ба хотири ҳамун подписчикҳо зиёд шидан, просмотр гирифтан, каналша хезондан, ба обрӯи як мусалмон чанг мезанад, як гуноҳи кабираро муртакиб мешавад. аз аллоҳ шарм доред бародарои азиз. бас кине ответ шапака. нахоҳ субҳаналлоҳ барои шумо ҳамин қадар ширин боша ҳамин хел ответ шапак. баъзе бародарое ки масалан ҳаромхӯроро мековӣ меёве, ин кор писандидаҳа, ҳамун касое ки мардума фреб мекунанд. ман тарафдори ҳамин ҳастам ки ҳамун ҳаромхӯроро меёванд ба хотире ки мардум фреби онҳоро нахӯра, мардума барҳазар медоранд. хуб, вале ҳамун инсонҳое ки ҳамин корро мекунанд, ҳамун бародаре ки ҳамин ҳаромхӯроро меёва, як ғалатиш дар ие ки бисёр лаънат мега. субҳаналлоҳ, ин хеле хатарнока. як инсони мусалмонро лаънатӣ гуфтан, майлаш
اگر خودش گفتی که یک نوعی پدر رو من نمیدونم اولادی او چی گناه کردن که او را لعین میگی، پدرش مثلا لعنت میگی. برادرای عزیز، اگر دشمنی هم داشته باشه، دشمنی تو این درجه را دشمنی نه که یک گویا که یک کافر را دشمنی داشته باشه. همین بلوگرای ما در همین جنگ کریسیان، هم عطیه چپک اونها گویا اینکه یک دشمنیش اونها گویا در ضد یک دشمنی خدا جنگ کرده ایسیان. از الله بترسید برادرایی که در آبروی دیگران چنگ بزنه، آبروی مسلمان را نریزونه. این وعده پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که شرمنده میشوی. چگونه که دیگر بلوگرها شرمنده شدن، شما هم شرمنده میشوی. و این فقط سزای این دنیویشه، سزای اخرویشه. من برای شما بگم که هر کسی در این دنیا با آبرو یک مسلمان چنگ میزنه، طبق حدیث های جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز قیامت نیکی هاشو براش صدقه میکنه. این وعده جناب رسول الله، این سخن من نیست. از الله بترسید. اگر همین سخن جناب رسول الله براتون ارزش داشته باشه، همین عطویتی را بس میکنی. سبحان الله، تو این درجه را اینقدر انسان مسلمان به روز حساب و جزا اینقدر ایمانش ضعیف شده باشه که روز حساب و جزا را شما فراموش کرده باشید. سبحان الله، بعضی همین مثلا خودتون ملو میگیره، در همین پوبلیک هم میبره، ملوگی هم میکنه، ریشای اینقدر بزی بخشوره هم داره، ولی سبحان الله از اخلاق پیامبر بوی بردگی نیستی. من با عزت نفس یگون کس نمیرسم. بخشش اگر سخت میرسه، ولی این حقیقته. ریشو همین قیس، ریش سنتی بهترین یک چهره پیامبرگونه دارن، ولی اخلاق پیامبرگونه ندارن. وقتی که دعوت میکنی، یک انسان خوب و صالح باید باشه که مقصد در آزار و اذیت‌های دیگران یک طاقت و یک تحمل داشته باشی. نه اینکه یک از عطویت داد دیگه صورت چا بگیری علاو بزنی و بعد دیگه لعین و هر خیلی گپای پست بلند گپ زنی، در آبروی او دیگه چنگ بزنی. والله قسم این صفت یک دعوتگر نیست. دیگران هم من همین یک کس من خصوصی در نظر ندارم. هر همون برادرهایی که عطویت چپک میکنن، من خطاب به همه اونها از الله بترسه، عطویتی را بس بکنی، در آبروی همدیگر چنگ نزنه که الله شما را شرمنده میکنه.